Alejandro Outeiriño Rodríguez foi un home de talante liberal, gran conversador e con moito sentido de humor. Comezara a súa actividade profesional en 1933, coincidindo coa incorporación da súa familia ao accionariado do xornal local. Pero o diario se existía. O seu primeiro número saíra á rúa o 15 de febreiro de 1910. Naceu con información de interese xeral, noticia e avisos. Vai, pois, camiño dos 100 anos de vida. Alejandro Outeiriño incorporou naqueles anos colaboracións de persoeiros destacados da xeración Nós, como Ramón Otero Pedrallo ou Vicente Risco, e insire unha serie de viñetas de cómic de diversos humoristas españois como Borges e Chumi Chúmez, e nos anos 80 incorpora a sección do popular Carrabouxo do artista ourensán Xosé Lois González. En 1966 impulsó la edición para Europa del diario y en 1976 para América. En los 70 fundó Ferrol Diario y dirigió la que fue la primera revista infantil en gallego, a Xóuxere. En 1987 participó en el lanzamiento de Atlántico Diario en Vigo. En 1992 fue distinguido con la medalla Castelao y recibió también la medalla de oro del Liceo. Ahora, a propuesta de la Comisión de Cultura, el Concello de Ourense quiere reconocer su labor y por unanimidad se votaba esta mañana a favor de la incoación de su expediente de honor.